Nongeye kuguha ikaze ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi mu makuru atandukanye tukugezaho. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nagutegura amakuru meza kandi agezweho, yewe nitwa Isdori Kubwimana nkuhaye ikaze. Tudatinze cyane amakuru nakuzaniye nuko umutwe wa 23 wigambye gufata mpira abasirikare benshi b'u Burundi no kwambura intwaro FARDC. Umutwe wa 23 wavuze ko warashe ku ngabo za FARDC n'abambari bazo barimo Sadek, abacanco n'ingabo z'u Burundi kugeza ubwo ziruka zita intwaro izindi bazifata mpiri. Ibyo byabaye muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 16 Gicurasi. Umuvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta iz'u Burundi, iz'umuryango Sadek na FDLR, abacanshuro na wazalendo ryagabweho ibitero mu gace ka Nyenyeri rikoresheje imbunda nini n'ibifaru. Kanyuka yatangaje ko 23 yafatiye muri iyi mirwano abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'intwaro zatawe n'ingabo ziri muri iri huriro. Ibyo yabivuze agira izi ngabo zihurije hamwe zakubiswe zisiga ku rubuga rw'intambara intwaro, amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Twafashe abasirikare benshi b'u Burundi kandi turamagana uruhare rw'u Burundi mu itsembabwoko rikomeje kubera muri Kongo. U Burundi bufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya 23 yashyiriweho umukono i Kinshasa muri Kanama 2023, atangira kubahirizwa tariki ya 1 Ukwakira k'uwo mwaka nyuma y'aho bwohereje abasirikare bagize bataye 3. Naho kandi mandi makuru y'ingenzi nakubwira nuko abataramenyekana bateye ibisasu ku kibuga cy'indege cya Goma kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gashyantare 2024 saa 8 za mu gitondo. Aho hari mu rukerera ibisasu biri byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byangiza ibintu bimwe na bimwe, ariko kugeza ubu ntiharamenyekana aho igisasu cyaba cyaturutse cyangwa niba ari mu mirwano umutwe wa 23 uhanganyemo n'ingabo za leta. Cyakora amakuru menshi atangazwa n'abaturage b'abakongomani bavuga ko bakeka ko ibyo bisasu byaturutse i Kibumba, aho inyeshyamba za 23 zashyize intwaro zirasa kure nubwo nta bimenyetso bihagije bafite. Umutwe wa 23 ntacyo urabitangaza, ariko kandi hari impuguke kuri ubu zirimo gusesengura kugira ngo bamenye inkomoko y'ibyo bisasu mbere y'uko babitangaza ku mugaragaro. Iperereza rirakomeje ngo hamenyekane ukuri ku bivugwa. Ibi bibaye mu gihe mu mujyi wa Addis Ababa muri Ethiopia hari kubera inama nto yiga ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo Kinshasa. Iyi nama yatumijwe na perezida wa Angola Joao Lourenço. Ni inama iri kuba nyuma y'aho umutwe wa 23 uhanganye bikomeye n'ingabo za Kongo zifatanyije n'iza Sadek z'u Burundi, FDLR na wazalendo n'abacanshuro b'abazungu. Kongo yagiye ishinja u Rwanda gufasha 23 ariko mu bihe bitandukanye rurabihakana. U Rwanda narwo rushinja Kongo gufasha FDLR. Nguko rero uko byari byifashe mu burasirazuba bwa Kongo.